ndagusuza kandi nkwifurije amahoro y'Imana ishani hirwe mu buzima huri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda buri majyepfo amajyaruguru basirazuba n'uburengerazuba. Ni isa 6 zuzuye kuri RS Rwanda TV n'amakuru cyangwa se trend news zirimo cyara kuri aya masaha. Njewe ni Mr. Jean Ngugu kuri RS Rwanda TV, nguhaye ikaze aho uri hirya no hino naho uherereye. Gakenke umwarimu aravugwaho ko yafatanwe amatungo magufi ayiba yarangiza akajya kuyagurisha, niba yagurisha niba yabaga. Turaza kugaruka kuri iyi nkuru y'uyu mwarimu tumenye ngo ese uyu mwarimu arayiba akayashira hehe. Mu gihugu cya Mali, muri Mali hafunguwe ikigo ni inkuru itangaje cyangwa se iteye amatsiko, nawe n'uyumva uraza kumirwa. Mu gihugu cya Mali bafunguye ikigo gicuruza cyangwa se gishinzwe gukwirakwiza cyangwa se gicuruza icyo bita urumogi. ngo iki kaduhere kuri iyi nkuru iyo muri Mali cyangwa se iyi nkuru ivugwa hariya mu gihugu cya Mali. Bivugwa yuko muri Mali hafunguwe icyo bita ikigo gishinzwe gucuruza no gukwirakwiza ibiyobyabwenge. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru igihe.com cyangwa se igihe nkuko byatangajwe. Ni inkuru yasohotse ku munsi w'ejo ariko igenda ikwirakwira, abantu benshi bagenda batayivugaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Akampere kuri iyi nkuru yo kuri Kigali Today. Ibamako mu murwa mukuru wa Mali bafunguye ikigo mpuzamahanga cy'abarozi gakondo, Centre de Sorcellerie de Bamako. Inkuru ya televiziyo muri Mali yanditse kuri screen amagambo agira ati noneho imyuga yo kuroga ivuye mu mwijima, la sorcellerie sortie du noir. Umunyamakuru yavuze ko iki kigo cyashinzwe mu igorofa y'amazu agira kuri 4 agerekeranye, kigamije gutuma abapfumu n'abarozi bakora imirimo yabo bisanzuye kandi badatinya, mbese bafite uburenganzira busesuye. Bivuze ngo kugura uburozi, kubucuruza, kubukora muri Mali bigiye kuba byemewe. La sorcellerie sortie du noir uri inyuma y'uyu mushinga ni Profeseri Mamadou Baboudou Diango, umuyobozi w'inama nyafrika w'ubumenyi bwo mu mwijima. Manza umva ko kana uri inyuma y'umushinga ni Profeseri. Mwumve kugera ukajya kuri Profeseri none warangiza ukageraho gufungura ikigo gicuruza cyangwa se gitunda cyangwa se ikigo nk'iki gishigikiye abarozi abapfumu. Profeseri Mamadou Baboudou Diango, umuyobozi w'inama nyafrika w'ubumenyi bwo mu mwijima, président de réseau de détenteurs de savoir et culture africain, yagize ati ubu ni uburyo bwo gutuma umwuga w'ubupfumu n'ubukonikoni utabonwa nk'ikizira. Abapfumu n'abarozi bo kuri uyu mugabane bazajya bahurira hano. Mwabyumvise ibyo biri muri Mali aho abapfumu n'abarozi cyo twita abakonikoni n'ibiki bahawe rugari mu Rwanda ntibemewe. Yewe abantu bazi ngo nararoga bakugendera kure cyangwa se iyo bazi ngujya mu bapfumu. La sorcellerie bisobanura ubupfumu mu byumve, la sorcellerie bisobanura ubupfumu. Iyi nkuru iteye amatsiko menshi yo kwibaza. Ubuyobozi bwo mu gihugu cya Mali bivuze ko gishyigikiye uburozi n'abaroga. Nakabazo ko kwibaza igitekerezo. Aho bishoboka inkuru nk'iyi nyuma mujye mucukumbura mukore indi nkuru iza isobanura by'umwihariko amateka ndetse n'umuco w'icyo gihugu, naho bihurira n'ishingwa rya kiriya kigo. Mukanakora documentaire ku nkuru nk'izi zitera amatsiko. Murakoze.
icyo ni igitekerezo cy'umuturage yatanze, ariko nanjye iyi ni inkuru navuga iteye amatsiko kubona igihugu cyemera kuba cyafungura ibintu nk'ibi ngibi by'abakonikoni by'abapfumu n'abarozi. Ese ni ikigo kizakora gute? Ese ni ikigo cyemerewe gucuruza uburozi? Ese ni ikigo giteye gite? Iris Rwanda mu bucukumbuzi bwacu cyangwa se mu bushakashatsi tugenda tubakorera hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hirya no hino mu makuru acukumbuye, iyi nkuru ndaza gushaka umuntu uri muri Mali atubwire neza uko we yaba abyumva mu mboni ye cyangwa se mu mboni y'umuntu mu gihugu cya Mali, uburyo bakiriye ibi bintu byo kuvuga ngo bashyigikiye abapfumu, abakonikoni n'abarozi. Ibi ni imico itari iya gikristo. Ntekereza ko mu Rwanda turakizera Imana ishobora byose, Imana yo mu ijuru. Ntekereza yuko ibi ngibi mu Rwanda bitabaho. Tunyarukire mu karere ka Gakenke. Polisi yataye muri yombi umwarimu w'imyaka 35 wo mu karere ka Gakenke ukekwaho ubufatanyacyaha mu bujura bw'amatungo magufi arimo ihene n'intama. Arakekwa ntiyari yemezwa. Ibi byabereye mu kagari ka Buheta mu mudugudu wa Karambi kuwa gatatu tariki ya 15 Nyakanga 2026. Amakuru avuga ko uyu mwarimu yarasanzwe yigisha mu rwunge rw'amashuri, ngo ni na muri segonderi, mu byumve neza. Ni umwarimu wa segonderi watawe muri yombi muri GS Kamubuga, ndetse Kamubuga ndahazi ndetse yatawe muri yombi ku bufatanye bw'ubuyobozi bw'umurenge, akagari, Daso n'Irondo, nyuma yaho abaturage batanze amakuru ko akorana n'abajura biba amatungo magufi akabagirwa iwe bagatwara inyama. Abo baturage banavuze ko iwe hariyo amatungo yari ategerejwe kubaga. Ubuyobozi bwihutiye kugiraho uyu mwarimu atuye busangayo ihene 3 n'intama 3 zikingiranye mu gikoni. Abajijwe uko ayo matungo yahageze, yiyemera ko ari abajura bayamuzaniye akayagura. No kuvuga ngo n'abajura bayamuzaniye arayagura. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru CIP Inyasi Ngirabakunzi yemereye ikinyamakuru dukesha inkuru Ukweli Times ibyaya makuru. Yavuze ko uwo mwarimu yafatanwe ihene 3 n'intama 3 zafatiwe mu gikoni kidafite ikimenyetso na kimwe cyerekana ko ari ikiraro ku bufatanye n'abaturage. Yongeye ko ayo matungo yahise ashyikirizwa ba nyirayo kugira ngo, kuko ayo matungo ba nyirayo bari bazwi. Umuvugizi wa polisi mu Majyaruguru CIP Chief Inspector of Police Inyasi yakomeje asaba abantu kwirinda ibyaha no kwirinda kurya inyama batazi aho zakomotse kuko zishobora kubanduza uburwayi. Yagize ati, abantu birinde ibyaha kandi batange amakuru kugira ngo abakora ibikorwa by'ubujura bafatwe. Ikindi, muri ibi bihe hari indwara y'amatungo yuza. Abaturage baribuswa kwirinda kurya inyama zitazwi inkomoko kugira ngo nabo bataba bakwandura ubwo burwayi. Yongeyeho ati, kwima icyuho abajura bagatanga amakuru kubo bakeka, ndetse hakagira n'ubura itungo akihutira kubimenyesha inzego z'ubuyobozi kugira ngo zishakishwe. Kugeza uyu umwarimu ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB Gakenke kugira ngo akurikiranweho ku cyaha aregwa, ndetse anagaragaze abo bafatanya muri ubu bujura bw'amatungo. Nta kundi nyine misi y'igisambo iba ibazwe, ariko nta kundi tuvuye ngo ubwo iminsi 40 nyine yari yageze, wa 41 yagombaga kuba yafatwa. Mwarimu nta kundi Imana ikorohereze nta kundi nakubwira. Imana ikorohereze. Niba utarakora subscribe, like, share na comment kuri irisrwanda.com, jyaho ujye ureba amakuru yanditse
niba utarakora subscribe kuri Isi Rwanda TV jyaho naho byondeho makuru n'ibiganiro byacu bikomeze kukugereraho ku gihe 5 kuri 5 ndabakunda cyane.